Ona thengia gukorwo mari na mawathe, andu aya ni monanitie wirutiri wao hari gutigirira ihoto ciao ni ciarumirirwo na njira ya gukuruhanio utongoria-ini, undu uria marauga thirikari ya kaunti ino ni iregete kuhingia. Hii mambo ya kuchaguana kwa nomination na sisi tukose tunakataa. We want somebody whom he understands or she understands our problems. Kwa sababu anaweza kufanya nini? Anaweza kututetea huko. Richard Cherutish uria niwe mwandiki mukaru wa gikundi giki kuma Baringo ya gatagati augite angikorwo kihoto gitikurumirirwo matigucoka na thutha otiga guthii igoti-ini. If this is not going to be followed, then we have no option but to go to court. That is where we can run to, because they will listen to us. Ni maugite magutigirira utongoria thirikari-ini ino ya Baringo ni yarumirira ihoto ciao na njira ya kumamura iturwa-ini itiganite. Ngiribotera Kameme TV, nie njitagwo Maina wa Mwangi.